gwaka kagwira cyaro cya Katesani ekiri kushangwa bahanga umugombora ya Nyamabare omuri Banda. Benone nabasa ow'emyaka 4 y'ubukuru nuwaisirwe kandi kwitwa kwe okurijera ahabataka nibagira nkurigirire aha mihundano y'itaka. Beziye shaha zihangwe n'abapolisi abebizire hwaha bine bakucekinga bwente yatemerwe nabwe cyo kubaherize gusimburaho na chairman wo Rwandabireho magera tabashisha twabaronda babura so mbenye nesumu yanjye fire njohereza nabasa abirashitama hariya hageti ati mugera agiye nyimbenye nandango agiye ho mu harabu agigaro mu ruzungu umwana kwabe yazatu kujimpsya mpurire nduru kurire nduru nanyenyija ninyoruka ninyo mutako bandize kwikaho shanganye na mucicire shagamana zirukanga bamutemera umutwe ngataho umukoti yamara mu myaka kuri musika 45 mwindu kandi ati koti tekasharaga mu cyogejeki kushara tekasharaga mu umushango waje kigwasinga abamutemere babandize batementeze kandi na bwa nyuma nawe no kwe kumukorasaho zahambukije byaresi kimwe babaraturaho ni hariho nakicivera cyabo hati nebisi by'abantu birita abantu hati bije mwe nandabanda rabaha nshanga binemeho nshanga bemera iromo nshanga bari baratemagura enti baratemagura mbuzi baratemagura inkoko bararya abakutekwaho kuba bisire omushijogu bamwe bahereze kukwatwa ahabwa bataka koreka obusasi bwinji omugenzi babandize bamurabye umukanisa government nayo FAO yahamagara abantu government hurire mishango y'abantu government etanise kibine kirungi government reke kufurura umusente emugenzi yazikwa Elizoba gashakwa Timose Mushabi.